Nyanyo tanya urina tak ira tu pu status tu. Nyan tak minta atik ilmu. Status tanya kajet ke mak bagi anak mi. Nyan tak minta ilmu pupu yang geyu oleh Allah dalam uruhan. Tak pubut lagi na oleh Allah ka jadi ibadah. Pakai nak buat kanan oleh Allah. Ni taat ti kaji ke ibadat tu. Mai menyuhana ilmu. Ibadat ni ibadat tu mah tak depu tampu na perintah, pu yang larang. Hana tak depu. Dia depu ibadat. Maka hinan butuh perleda ilmu. Tayo nata maguan ni rumah. Kiban cara maguan yan bejek ibadat. Nata semerah nata tampuh bro.